muraho nanone ikaze wakoze subscribe uruha agaciro. Iyi ni Mr Dara News. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku buzima bw'umugabo ndetse w'igihangange umaze kwigarurira imitima ya benshi bigendanye n'ubuhanga bwe. Sultani Makenga yarwaniye inyeshyamba zari za Rwanda Patriotic Front RPF mu myaka y'igihumbi 1990. Intambara bwiri guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira imijyi itandukanye, aho twavuga nka Goma, Bukavu ndetse naho viriri mu munwa yabo. Mu byumweru bike bishize abantu babarirwa mu bihumbi barishwe, kandi iyi mirwano yateje gukomera kw'intambara y'amagambo hagati y'abategetsi ba Kinshasa n'abaturanyi babo b'u Rwanda. Biragoye kuvuga M23 ngo usiga umukuru w'abarwanyi bayo Sultani Makenga wagiye uvugwaho ibyaha by'intambara, mu gihe we avuga ko rwanira uburenganzira bwabo mu bwoko bwe. Ubuzima bwe bwatangiye kuri Noheli 1973 ubwo yavukaga ahitwa Inyanzare muri Masisi nk'uko yagiye abivuga. Avuka mu muryango w'abatutsi bo muri Kongo. Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda, gutahuka ku bahunze n'uburenganzira, mu gihe icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwa hanini n'abahutu. Mu gihe cy'imyaka FPR Inkotanyi yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zitsindwa hagana mu 1994, ubwo abahutu b'abahezanguni bicaga abatutsi bagera kuri miliyoni, ndetse n'abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi. Asubije amaso inyuma mu kiganiro yatanze mu 2013, Makenga yagize ati: ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. RPF n'abarwanyi bayo barapiye imaze gufata ubutegetsi Kigali. Benshi mu bari bagize leta yari iriho n'igisirikare bahungiye muri Democratic Republic of Congo, yari Zaire icyo gihe. Mu gisirikare cya RPA Makenga yageze ku peti bya sergeant ndetse yongereza umukuru wa palatuni y'abasirikare, icyo dukunze kwita battalion mu ndimi z'ubu. Yari igitangaza mu gutega ibico, icyo twita ambush. Umwe mu barwananye na Makenga muri RPA niko yabwiye ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute, ikigo kivuga ko kuba atarafite amashuri no kutavuga neza indimi nk'icyongereza n'igifaransa byari imbogamizi mu kumuzamuka kwe, ntiyagera kure mu mapeti. Makenga azwiho kuba umugabo uvuga make cyane kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Mu 1997 yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ubutegetsi bufata Laurent Désiré Kabila, wahise ahindura izina ry'igihugu akita RD Congo, Republic Democratic of Congo. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye. Yatawe muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda nk'uko byavuzwe n'akanama ka UN gashinzwe umutekano ku isi. Ikavuga ko yafungiwe ku kigwa cya Iwawa. Hagati aho imikoranire hagati ya Laurent Kabila n'u Rwanda yaje kunanirana. U Rwanda rwifuzaga kurandura inyeshyamba z'abahutu zasize zikoze jenoside mu Rwanda
zigahungira muri Kongo nyuma y'uko izi nyeshyamba zajyaga zitera mu burengerazuba bw'u Rwanda zikica abantu. Kabila ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ko ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo i Kinshasa kuva muri Kongo. Nyuma y'ibyo u Rwanda rwateye Kongo mu 1998. ubwo Makenga yarekurwa gutyo yoherejwe imbere mu bayobora urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye ishira, Makenga yagize amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri DRC, Democratic Republic of Congo, habaye kwiyongera ko guhohotera abatutsi b'abanyekongo. Laurent Kabila yavugaga ko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo bagashishikariza rubanda kwibasira abo muri ubwo bwoko. Makenga yashinjaga abategetsi ba Kongo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Yagize ati, Kabila yari umunyapolitike, nge sindi we, ndi umusirikare kandi ururimi nzi n'urw'imbunda. Ibihugu bituranye byinshi byinjiye muri iyo ntambara na UN yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro muri icyo gihugu cya Zaire cyabaye Republic Democratic of Congo. Bivugwa ko abantu barenga 5 miliyoni baguye muri iyo ntambara n'ibyayikurikiye, ahanini kubera inzara n'indwara. Mu 2001 Laurent Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikare muto wamurindaga, asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Imirwano yarangiye neza mu 2003 habayeho kumvikana n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bari mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe Mixage et Brassage. Nyuma habaho n'amasezerano ya leta n'inyeshyamba mu 2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 Mouvement 23, bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano ya 2009 yagiranye n'inyeshyamba. Icyo gihe zari ziyobowe na Laurent Nkunda. Makenga yarwaniye intambara nyinshi muri DRC, ariko avuga ko adakwiye kubonwa nk'umugabo udashaka amahoro. Makenga arwanya intambara nyinshi muri Kongo, ariko avuga ko adakwiye kubonwa nk'umugabo udashaka amahoro. Muri Mata tariki 4, 2012 bashinja M23. Makenga yahise ajya ku ipeti rya General. Nyuma batangira ibitero bikomeye byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjijwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho ibihano, imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi kwa civile. Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi 10 gusa bawufashe, mu 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza UN. Icikamo kabiri, igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu yishikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ndavuga Bosco Ntaganda wahimbwaga Terminator, yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu Buholandi, aho yakatiwe gufungwa imyaka 30. Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha M23, ibyo yahakanye. Yahawe inyandiko zo guta muri yombi, Makenga ntiyabikora. Nyuma y'imyaka 8 mu 2021 Makenga n'abagenzi be bongeye kugaruka muri DR Congo. Intambara zongera kurota
zihereye Cyanzu muri Rucuru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntiyubahirijwe, buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame, akenshi ibya M23 abirekera umuvugizi cyangwa se Corneille Nangaa nyuma y'uko bashinze ihuriro AFC, Alliance Fleuve Congo. Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagira hazaza heza muri iki gihugu. Yagize ati sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kongo, gusa we avuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati nzatanga icyo byasaba cyose. Aya ni amateka y'umugabo w'intarumikwa General Sultani Makenga. Wakoze subscribe Mr. Dara News. Murakoze.